Wengane zawethu impela sibona lapha ke insizwa ke yaphansi lena ke emtubatuba ke emdletsheni okuyilona ke igcwama ke elisha njengoba ke sokusele nje amahora nje ke ambala ukuthi ke akhiphe wona ke umsebenzi ke wakhe kanti ke wengane zethu impela ke ubese ke ekhipha yona ke isurprise ke ayiphathele bona ke abathandi nabalandeli ke bomculo kaMaskandi bafethu ke ngaphandle baseligibelo lidaba ngicela banqale ngene bingelele yona ke Mboso City MTV City nje mosiqala ngane channel ake wenza kulungile uciphize usubscribe na notification bell cause uthola zonke izindaba ke eshisayo nazo ke zitrendayo ayike wengane zawethu impela sibona lapha ke insizwa ke yaphasi ke mtubatuba ke igcwama ke lesha abanye bathi ke umthandeni ke SK njengoba ke kulindele ukuthi ke akhiphe wona ke umsebenzi ke wakhe komushe ke engakapheli ke amahora ke athi ke akafikelele phana kwisikhombisa kanti ke wengane zawethu impela ubese khipha ke yona ke induku ke emqubeni ke engalo ke ulozolo ke ozothi ke alikhiphe njengoba ke ephinde ke wabuyisa yona ke intokazi ke amapiyano ke uMahu engomeni ke abathi ke eDubai bafuthe impela ke abalandeli ke bakhala phana ke izinkundleni ke zokuxhumana bathi wow impela ke kazi kuba lo 12 ke uyoshane impela umuntu ke azwe phela ke nansi ke ihit ke ngoba le impela ke ayibuzwa ihit le izihlakelele kanti ke wengane zothi bathi nje cha impela yabona indaba ke ye-notificator ayifunakali ke la indaba nje GPS cha impela ke ayisebenzi la ngoba siyayibona vele ukuthi lena ke ihit bafuthe impela ke bajabule kanjalo phana abalandeli ke bethokozela wona ke lo msebenzi ke osozophuma ke walo ke igcwama elisha bafethu ke thina ke simboso sethu MTV sithi nje bafethu ake sehle ngobonda idibana ke le video elandelayo.